Anginibingelele bazalwane egameni lika Jesu Kristu. Amen. Ngithi nyanza leyo. Nkosi yami. Nkosi yami lo nkulunkulu wala House of Praise. Ngisamthingile shem. Hey ngiyambonga kakhulu Nkosi yami shem. Kulesikhathi lesidze bazalwane bangasangibona sesontweni. Lento kahle kahle incele 2018 na 2019 kwathi 2020 nangena iCovid athi impostoli asikhonde lapha nalapha sengikhohle ukunitshela ngoba kunalabanye labangangathi ngingimakela mbuyane ngihlale eDrikopisi wathi siyokhonda kaMake Khoza ngasakhona ukuhamba vele ngikhumbula kahle ngalelinye ilanga bekunaba bemziyako B waze wangibuta nangisukuma wathi yena hawu kwende njani ngathi mina angingathi ukuthi kwende njani ingculo yami ibhlungu lento yangicinzetela kwathi ayophela 2020 vele ngingasakhona ilutho sekungiparaga letingculo sekungitshekisene etinyawo letinzipho tami titshekile sekuphumene nemathambo laphasi kodwa lo uNkulunkulu wala iHouse of Praise shem yathi ngicela ukuthi ungadisoli kude la ngiyekhona mina njengoba ningibona ngiso sukusela ngiqale kuda la ngoba bengasakhona ukuhamba bodokotela sebanginike netinduku lo mnyalo ophelile angikhohlwa ngite emhla ka 12 May ngasukuma ngadluthulisa ngatshela Make Khoza ngathi Make Khoza ngoba mina ngiyafuna ke esontweni mara ebhasini ngikhona ekugibela ke wathi Make Khoza hayi ungahlupheki wena kune taxi leqhamuka eShuzindali wena manje lapha eTule Stadium itawundlula ikuthathe vele kwabanjalo babe masuku weta wafika wangithatha ene bazalwane nabangibona baqabanga ukuthi mina ngiyaqala kufika la kani mina le House of Praise ngilanze eBhevula ngifike eBhevula mina kuseseneliseyila ngisho yena Make Khoza wathi mina angihambe ngele eBhevula ngiyobuka ukuthi vele lisonto mbamba yini yena utabe uyangilandzela weta emva kwami mina ngihambe nebantu abakhe wangilandzela kodwa le demon ngoba bengigitsa lapha lingafuni ukuthi ngigitse kodwa namuhla ngisele demon linemanga mina ngiyahamba ngegama lika Jesu ngaleli qobo la iHouse of Praise ngifikelana ngathenga ilongo babe nganamali ngifuna ukuthenga emanti ngithenge yonke lento le product yala sontweni ngathenga ianointing ngilala nayo ngifaka la emaphilisi nami le ngiwanatha nthambama nasemini nthambama nangilala ngigqobisele anointing ngitirabe ngawo lamadvolweni konke nala itingculwini ngatibona sengikhona kusukuma ngikhona kuchochotha ngikhona kuhamba ngiyambonga lo nkulunkulu wala iHouse of Praise ngimbonga ngingacethi ngiyabonga kakhulu bazalwane nanine lenifika ngithi bambelelani nani leliqala kokuthi namuhla la kuleli qobo leli linemandla liyasamthingana njengoba nami ningibona lingisamthingile ngiyobuyela phasi ngeJesu amen ake sesimshayela isandla ake sothi Make manje awusahambi ngetinduku umprofeti hayi sewuyahamba sengiyahamba saluhambe uyohlala phansi hayikona nako ke ase simshayela izandla egameni leNkosi nami